학교 뭐 되면 노래 되겠구나. Da. Ушука? Kad kak, na? Kad kak. Ske se bilo, Cijelo vreme perel u Interu. No, pa Katarčev. Katarčev. Nešto interesantno. Ali ben sana üzüldüm oldu. Bu yeni çok güzel. Da li queste smettino va bene?
सर जो Akhirnya kadika sarko. दिखाओ को बुरे क्या ना फिरे फिर Чергим нещо като по интернет префилингим от това като пъти дика sarko इंशाल्लाह को inşallah. प्रेमिस्टिंग Premestimi mi da? Dobro, kada vas su reklamirali na internetu, da li tačno ne probim korištiti funkciju karikatura po uzeti
عليكم. ترهين.
Mađele, Čavame više. a šajte na šungovo, te glatva keramne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة العالمين أما بعد Kërë hamdiku Allahi Azze wa Gjell, salavatjem, selami pro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, u pra deskeri familju, ashabja, e mu pra sao kolla so gjivdinja ka levozrish me porukencar, e ma kja dunja na muklir nisar ave rosen sar muslimani. Amena qëllam falale, a kanon pejgamberi a.s. nisile saranda besh, e më dobinelli prvo obja. E me objavaju Allah Azze o Gjell po shminellat e prarel korolea kja. Vamen salmanushat dikaja, ama biz objava na dikaja. E objavaja shunaja, e mo srcove la gjibdo. E mo Allah Azze o Gjell, prvo se objavin nga mare pejgamberes kalli selam narer bacanshtë. Ikre bismi rabbi kelledi khalak. Uči, qitin, ku Allah tere Allahesko razë vëgjë. Važno buti so trebela sa rumeti to velame kja marigudi. Tu men gjanena deka muslimane vela pe shehadete. Ama dikën Allah ko Kurani sarva kërgen. Fa'alem ennehu la ilahe illallah. Emcan javer devela nese muallar. So primetin nga makari. Bizo škola, bizo obrazovanje, bizo džandive na shtida të vesh ukar musliman. O dolesko pejgamberi alayhis salam ka vakerel. O Allahi baterine. O Allahi mangela se kastar o bogobojaznost. Amantaru učimo manusho dela Emangela poviš, soske pošukar haljobo bukja. Gjanea sarte približnetut ko Allahi Azze wa Gjell. Pošukar kasitovi Fatiha i sura, ka gjane ko rukju sot e pene, ki sežda sot e vakere, abdezi sartele, o propisje posteskele sarte gjane. Jodoleske falale pejgamberi sam ka vakerel, o penkalo so trošinea, so pišinea e lekcija ko Allah i talo pobaro tarorate shehideskor. E makalea ke vakerela pe falale ko islami tanzane pismenos nane. A dva i talo protivno je samo ne kuranea. Tena džak i škola, tena продолжнето образование и спротивно е куранско аете. Е модолеско Allah Azze wa Gjell
Κοσμινέλα καλεκούραν σκοέτη τεβακέλα μέγε 10 έιμαν ουσάλε. Πρέπει το μαρό σικλιοίβε, πρέπει το μαρό образование του μέντα овена продуктивна муслимания. Se ne slučajno pengola pek misla, ako nakerea nešto odviše akale svetoske, onda tu se odviše so postoji nea. Primjerjak. Vojna Ukrajina-Rusija. Že ne neki Ukrajina prvo borbeno linija kačivena, prvo borbeno linija Italio-Roma. Na nekoj te predstavinele, bez obrazovanja, hai tu međanki prvo borbeno linije. A di kako se to sode singjovelo? Pučalja marohali sokova, da li neka skeli metamenkova, ili na kajkađe. Vreske phalalen, bult ozbiljna trebala tova kariga, ko amaru izgradile. Vreske pe kamera sam kakrel, najšu kar zarabotuaš, kaj taj luka so zarabotinja, tere vasteja. Pejgamberi al-Islam koga voles kakja objava geloki Hatidž. Vakerga Hatidža ke so desisalilo, vakerga mirati so značinala hajli mirovni, to veltuke podrške i rovni, koji je kerkoge i rovni, tali hovavni, hovavele kerutnen, a da je talo propase keresker. Adia Giuli hovavela, lađa kerla pedale pedija pespere familia. E mirovni, ojtalo delo pere romesker. Adia Giuli itali so vrednost. Palca akva phalalen nesar te smiringelo pejgamberi alaihissalam prekiningövele ek periodio vahiy objava. Vakerga o vere ke bë Neufel, koetalo vere ke bë Neufel, oftalo o vujke Hatidža, kër vakerga tu se janë pejgamberi. Tu se janë dva pejgamberi so pishimos janë komare kitabi. Neyse, o pejgamberi alaihissalam zase kedi mu i tavle penela Muklali mano Džebril alaihissalam, prekinisali li akja objava, pa lo show mase phalane no Allahi azza wa jal, e pejgamberes kalela so suretu duha. Wadduha wal lejli idha seja, ma waddaka rabbuka wa ma qala. Wallahi azza wa jal, hala sovel upravo vreme duha smirimo vakti sa beskoro vakti. Ki smireno se rakjakora, ponavriga sove to Wallahi. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. O Muhammed, ma mislim deka toro gospodari na puštinjatu. Toro develka deltut, tu kove zadovoljno adale. So sine sebebi so Džebril alaihissalam odobor vakti na loko Muhammed alaihissalam objavaju, sjamen duj rivajeti. Jektaro prenesuvanje pengena pe agar. O Muhammed na ljum tute se tute ko dvoro sine parono džukel. Kwa dva tanka su isi džukela menge melekongi talo zabranimo tekua. A veri vajti vakerla, si neke pejgamberes alaihissalam zavesa slikencar. Ako je kjer su isi slike melekja na kuvena. So halilam tarakva delu. Ko je kjer su isi džukel. E amen Maksımia te araka vajavoive so kavakirel mașa cu berșasiume abortus javla kerel. Romi sila, laci sila ta romanuša so kavakerel lag. Avența rulea. I so poșminghe un narodo, peri sekirația tikaleni, tuga tikalen, čarengi unukogi, ade ka dikamenge džukela.
Kokova halia yambreomet. Puren bichala Kostarski dome Djukelenko kerachiva. Kai uloa marohali muslimani dalia kva shaite kerel. So uloa mare dinea. Corte talia mari gordos. Porano sine amen potikne keraki guža da bereketi dživdinaja sine. Ajde sa pobare kera sa počuće kera. Sa poskupa telefonja poharica javile. Ajde poveke umule ziareti ko sunek kerena men selam aleikum. Non stop učer mođa diktumbe modat mu lomine so znači ne lakva, nego ođivde so posetina amen maškaravine. Εμδούιτο βακεριακό ie ker kaj su isi slike, portreti amanuši kani ljokla vazne susmene, kla sar faronjo, kla sar budistje, koja vaker melekianane. Ekana mislim koji kotoro ker misafiri, melekja ili šeitanje. Pala dvo pejgamberi al-Islam otkopinela da le mule džukle, cidena la perd. Pošmineli po nandoriga, te produžinelpe i objava teala. Pala ke asura falaleno Allahi azza wa jel, prvo su rodela taro pejgamberi al-Islam, kerela leske farzio namaz. Служение летме на калеме релафеа свакерду? Вайлина? Слабо пратинена нес. Соске пенава слабо. Ако джанајо намази добинело пекамре сам ко мираджи. Логично е таа кју сежда потпорано на диктао мануш. Ка приближино пеко Мухамед ади селамен ка керел. Ja Muhammed, tu nešto čudno kerea so amena kva na penđara, sine kva mare preci. Toga što pejgamberi al-Islam ka kerel, o tu moro kako šun. Mano Allah azza wa jel biri yaman tovav pejgamberi. Me obožavujnava Allahe. Akva italo drome melekongor. Akva italo odrome pejgamberengor. И ме повикуинава те прифатине и стане туда тој муслиман. Ке бја ситуација бутали какрел на напуштинава одини опакјајбе амаре пурегор. Ема јарда пралалено Ебу Талиб на кела и дуњаја сар на муслимани. Одобор синелеске думуе пекамбереске алиселам Емо pejgamberi al-Islam bori njape najtikno nivo, najtiknikarna ko gjehnem azapi to veli. Gjahmena ko itali o najtikno azapi ko gjehnem kova italo. Keravdena lënja ujravena tute në taradat ti godian tute keravgjove.